Najviše stranaca koji žele da uče srpski jezik dolazi iz Norveške i SAD-a. Podaci su Akademske srpske asocijacije koja se bavi online učenjem srpskog jezika. Učenici se dijele na one koji žele da usavrše svoj maternji jezik, na one koji su rođeni u dijaspori pa im je znanje minimalno, a ima i supružnika koji na ovaj način dokazuju ljubav prema svojim partnerima. Svi oni, pored učenja jezika, spoznaju istoriju, kulturu i običaje srpskog naroda. Akademska srpska asocijacija je udruženje čiji je jedan od ciljeva učenje srpskog jezika djece i odraslih u dijaspori. Jedina je akreditovana organizacija od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije za učenje srpskog kao zavičajnog i stranog jezika preko Skype-a. Potvrde Akademske srpske asocijacije koje se dobijaju na kraju završenog ciklusa učenja mogu se koristiti u različitim svrhama. Za nastavak školovanja u Srbiji, napredovanje na poslu, kao dodatni poeni prilikom upisa na fakultete, škole i tako dalje. Akademska srpska asocijacija je jedina škola koja ima akreditaciju od strane Ministarstva prosveta, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije za učenje srpskog jezika kao zavičajnog i kao stranog preko Skype-a. To znači da naš program učenja za sve ljude, to je za odrasle, je priznat i kao i naše potvrde su priznate svuda u svetu po svim evropskim standardima za jezike. Program učenja osmišljen je tako što pruža priliku mnogim Srbima koji žive širom dijaspore i njihovim bračnim partnerima da nauče svoj zavičajni, odnosno strani jezik, kao i da poboljšaju svoje znanja srpskog jezika. Do sada je kroz program prošlo više od 300 učenika iz svih krajeva svijeta. Pored naših ljudi u dijaspori, u poslednje vreme imamo najviše prijava stranaca, to su stranci supružnici koji žele da uče srpski jezik. To su najčešće muževi naših žena koji imaju želju da nauče srpski jezik kako bi mogli da komuniciraju sa svojim suprugama na njihovim maternjom jeziku. Nastavu izvode diplomirani i master filolozi koji su prošli kroz specijalizovanu obuku. Pored učenja srpskog jezika, kandidati imaju priliku da upoznaju srpsku istoriju, kulturu i tradiciju. Pored učenja srpskog jezika mi se trudimo da očuvamo naš nacionalni identitet kroz istoriju, kulturu, tradiciju i naši učenici ne uče na našim časovima samo o srpskom jeziku. Imamo čašćene srpskoj istoriji, srpskoj kulturi, tradiciji, našim običajima, našim praznicima. Svi zainteresovani više informacija mogu pronaći na sajtu Akademske srpske asocijacije.